الزلف لما فروجها الزلف لك ايش زمر دا ديني الساقي البيكنيك كيا اش زمان غادي ديني غيبقى الساقي ديال فرحه المقران مدرسه كي غاشي بما هان صوت سيد السن بقى فانسان الساقي فانسان يغسو avec les couleurs berbères et kabyles. Ça nous fait grand plaisir, on va passer un après-midi de partage et de plaisir. D'accord. Voilà, Blia, c'est que c'est gagné. C'est la première idée de pique-nique. Et je pense que vous serez la dernière, je pense. Voilà, c'est que c'est gagné. Sincèrement, j'ai pas entendu. Nous connaissons la 6e édition. C'est que c'est gagné. Voilà, mais il y a des partenaires, il y a des associations partenaires aussi. Il y en a 15 en tout. Et voilà, je pense quand même ça va bien se passer. Tenir à chatas, le مزيات تسهل مزيات تعوضون ان شاء الله كل سبوع سكاكي. الدنيا ثاني ميرتي ما فروج هذا شي زمر الدنيا ديال قبيل المره. باش الدنيا غير قبيل مره سنتودو غير قبيل كل لونيون يق انا هذه الكل يا فوقرانا. Et voilà, il faut soutenir, c'est pour la culture, c'est pour notre culture, pour qu'elle va perdurer. Bien sûr. L'association c'est dans le département de l'Essonne. Le Nouvel An berbère, le printemps berbère, la journée de la femme, les débats à thème, des sorties culturelles, des sorties à thème. Le pique-nique chaque mois de septembre à la rentrée. Et entre autres, on est partenaire aussi, quand de l'Olympia, l'association NAR est toujours partenaire. On est toujours là pour aider d'autres associations, comme l'association EO, des handicapés des Ewadayens. On est avec eux. Il y a l'association aussi de Beauvais. On est là. D'accord. Par exemple, l'association qui est décontactée. Il y a le numéro de téléphone partout, bien sûr.
c'est via Facebook, surtout sur le Facebook اللي يحونا طاس. Mais sinon غادي تسوي لنا كاين mon numéro je peux le donner 06 11 16 03 98. Mais غادي يسوي mais il va adhérer à l'association, mais il aurait vrai là mais sur le كلشي Facebook, كلشي sur internet, sur la page de l'association. هاد هي نروح sinon pas adhérer, l'essentiel ils soutiennent, l'essentiel نروح نحضر quand on prépare quelque chose. D'accord. Lui les invités est-ce que c'est bien? Les invités d'honneur, les chanteurs, le pique-nique, bien sûr. Le pique-nique, il y a Wahab, déjà, parce que Wahab, chaque année, chaque semaine commence à chaque fois, il nous soutient. Et pour la même cause, il y a des temps, là, il y a quand même pas mal de troupes de femmes, de bagnolet, comment on les appelle? C'est Liwa, non? Pardon? C'est Liwa? Exactement. D'ailleurs, il y a Taous qui est là, il y a Mohamed qui va arriver, il y a pas mal de petits chanteurs que je respecte énormément. Qui n'est pas souvent gagné, souvent on attend attention, il est des les chanteurs qui savent pas les Quranen et le Quranen dernier ils nous soutiennent. Voilà. دك شي زمر غادي غفروجا نكيس قارن داش تقول كم الماكله اسكو ساكينيا اسكو الماكله تراديسيونيل ناخذ الماكله يقلنا un petit peu moderne les sandwichs les gâteaux. Aïdina Rkin Sahel Kini, ça fait 13 ans que je suis dans le domaine associatif. Depuis le début, les spécialités dans l'association, dans les pique-niques, c'est les spécialités berbères. Hachar et Hajjal Qbaye. Déjà, les gâteaux, je n'accepte pas. Voilà. Il y a qui me semaine, il se fait un سكسو الوابا سكسو بقوي سكسو سي باون فوالا كاين هذا الكوكست اغرامك ديال الفلفل اغرام قران يفيفاي فوالا اثو كذا كاينين فريمون اذا نخدم ابري وين نبغى ندخل مي حاجه اسقر غرايا باسكو لو بيكنيك اللي اوفيغ تو الموند لا نروميان لا رافل لا كلها سيما نسن مرحبا يسن باسكو كوميم ناض روحن بغانا نحفظ بغانا دوير اش نخدم دونك وكذا مي لا بوندي حاجه نسن هذا نقفي مي سي نو كوني وسن لاسوسياسيون سبيسياليتي النار القبايل فوالا اي جو remercie même les boissons c'est les boissons IFRI. Je remercie énormément monsieur Vincent, le directeur général de IFRI qui nous soutient depuis maintenant 13 ans. Et d'ailleurs les boissons à chaque fois qu'on fait un événement alors dire qu'il y a une demande d'arfidir D'accord. Et ben IFRI les Ibrahim صغارنا. Donc oui نكارو اسيا ما نسلك اللي غاشي يقدروا حنا كساديو جو لو ريميرسي انورميمون وقاد وكذا غير تابعنا الكل وقاد تسخن على لاسوسياسيوننا وقاد كي سوتيان غاس روحنا لا كي سوتيان دو لوان ou de près c'est-à-dire la culture et la cause berbère et là aujourd'hui aussi j'ai une petite pensée surtout إن كي ضرونا الكل ذي ثمورتنا اين كم كذا كي تسوينو على الحبس الكل مي بيان اونطوندو ذاك سي راسومبلمون اوسي غاس كي لا شويه الفرح بيان سور لا شويه طحن الشراح يطول غاس مي كوميم وينا كاين بيرسونيلمون جو سوتيان انورميمون لا كوز اللي ضروري كذا تموت وكذا كذا يكشمل على الحبس بيان سور واليقاره اون فا فيغ دو نوتر ميو بور كي نشتاقي كوميم هذا يحبس بور كذا تزير لنا غتبدي كوميم ان شاء الله لكن هذا قبيتنا غتشفى غتشاشاير كل et voilà donc encore une fois je remercie énormément mes adhérents je remercie l'équipe de chant qui travaille au Kéder bien sûr je suis pas toute seule c'est toute une équipe et اللي يخدموا كيدنا غنخدموا شويه يحان عطاك الصحه تشيني كوم الطريق chaque année ارتي دقيقنا merci beaucoup اين غنخدم aussi pour cette cause berbère et bien entendu Assa Azkia يقبل toujours et ben on est là on sera là inchallah سقمي غارزدات merci. Et bien entendu, Ouagadougou organise vraiment Assagir, c'est l'association franco-berbère de l'Essonne avec l'association Tadoukli. À la tête, c'est Samia Samouche. Elle s'occupe de la troupiness, bien sûr, qui est la danse. Entre autres, il y a Margot Youfix qui donne les cours de danse à Rona. Parce qu'elle est dans l'ombre, souvent, mais elle fait beaucoup de choses pour la culture berbère. Merci. Et oui, Inch'Allah, elle va avancer vraiment dans tout ce qu'on fait pour la culture. الزلف اللي كيف القسم دا شي تزمر ديال لافيت كيف الساقيه اللي فزوره الزلف الاول نصوفي سوين داكي لابور دوري لي بواد فانسان اكزاكتومون فوالا سا في بليزير سا الفرحه مقران ما نسملي لا كاكيا ولا كي دسكي تروح دون فامي وين نروح دون فامي بيان سور نهني زوارد كاينين الحفظ كوم ميم سي نخدم مي كوم ميم اون ا ماركي لا بريزونس
parce que c'est un rassemblement quand même. Alors il faut être présent, voilà. Voilà, et ça fait plaisir. Les familles, voilà. Malheureusement, en fait, je vois pas beaucoup de tenues traditionnelles. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Genre, j'aurais aimé de voir beaucoup plus de trondiyar, l'aqbayel et tout ça. D'accord, هيك بوزات داك الكيستيون ديلو برنوس يكشي. Bah, برنوس بصح وسير تشي الخدمه مي الزمرة تدقر داخل الصاكة تداوي. بصح يحمل الحال. نو مي ثاق ندور في القبايل برنوسون كي تاكي تعلم القبايل اللي نحمل هذا ويد الماكله نتشاف ذاكي فوالا بالكوكي صافطير فوالا il a aussi voilà par exemple كي نكستمطو الجايد الور نيتني الماكله نسن نخدم نتيكو ربابين فوالا سي الكوتي نسن فوالا الور سا في بليزير ما توالي ميم دي لي بلا il y a un mélange de plats voilà de plats traditionnels bien sûr voilà et c'est le principe voilà هذا شو ديك البوبي ديك البابي اثنين قراص تاع اسبانت جهنم فوالا كافورود مصفوف فوالا اي شاكان كاسيغا كافورود مصفوف Qu'est-ce que tu comprends dans la leçon? الزول في الأول. لا سلام عليك الزول. ماشي الزمرة ديال الساكية. شاك ديني عقلا نروح لافيتا كينيك البوا دو فانسين ما شكيت نروح اون في ان بيكنيك عرمدي فلفل عقلا صغار يا روايه. Justement, c'est ce que je vois, c'est un très très bon événement puisque c'est quatre دراويك ديال القراية. دونك يمكن يقدروا هكا اللي دير يحضروا بيكنيك وما طون على الصغار. زريغت واقيلا في فيسبوك زريغ ليفينمون يا كينو من بعد الناس راهو مازال نورمالمون ديسيدينا نخممنا القرايه نتسنى ساكين ناس نقرا نزهو شي طاح جين بيار دو كويا. فوالا ايوا تنميرتي كمستمر. بالنسبه Je sais pas. Alors je vais t'expliquer.
Pardon.
Bonjour, est-ce que c'est la première fois que vous venez à cet événement? Non, ce n'est pas la première fois. D'accord. Et ça vous plaît de revenir à chaque fois? Oui, j'aime bien. L'ambiance et tout, ça me fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que vous faites ici? Parce que l'ambiance est derrière moi. Là, j'aime bien me mettre en retrait pour lire. Parce que lire, j'aime beaucoup ça. Mais après, entendre la musique en fond et tout, ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Qui vous a acheté le collier berbère? Ma grand-mère. Ah, très bien. Elle est là avec nous? Non, elle est pas là. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Regardez. الزوف لما مدام عدات زقلين الساقي ولا خدمة نتاع سبانين عرضة يوث يصبح تدوير هدر ذاك شور تيزويت فوالا اكزاكتومون بغي غادي نضم كي تخدم نتاع سبانين كينيو كتخدم يوزان C'est secret de famille, normalement on ne le dit pas. Ça part d'une. D'ailleurs, le secret professionnel ici. Normalement d'une mère à sa fille. Normalement, je m'étais fait le secret de passe. On est des berbères. C'est pas grave, c'est pas grave. معليش شو خدم انا خدم البيرسين نعناع الكرافوش ان بو دو العقاقر البصل شو العقاقر هذا خدمت البوافر نخدمت راس الحانوت. خمس البوفر نوار. وي بوافر نوار. ان بتي بو با بوكو راس الحانوت تيشيرت ابخي وفات كليشي عجبني تاع سبانين كينون لين كريت تاع سبانين طفت شي قرانين لين طفت في السين كون بيو اور قريت في السين ام كيس تخدمهم لافيون داشي لا شو نخدم الزيت الزيت نخدم الزيت ان بول ça veut pas se lifter. En fait, on a fait 4 bols de semoule et un bol de l'huile. Ouais, le secret c'est l'huile, hein, الزيت. زيت يوزان يفلفل نسقاه كتقاد نفونوي بوافا روج Piment doux. Paprika quoi. Paprika. سي تو باسكو ثلا يوث نظام داني تخدم تاع سبانين دا هنا عرضه شطوح وكيني وفات وكين خدمه تاع سبانين وكل شاك غو داليمون تحسو غاس اما النعناع اما البيرسيل اما باسكو تحسو امكي تخدم باش فات تسيباري شاك غو. En fait, on a fait la farce, les épices wahdeus, la semoule wahdeus. Voilà. D'accord. Et la semoule, après, on va نخدم les épices
سفلى نغير دخل ميلونجي داخل ميلونجي ومن بعد باش ميلونجي كيف nous on n'écrase pas avec une fourchette ou nous avec le roux bon bah ça s'écrase bien les épices. D'accord. Avec la menthe, le persil, le céleri. En bas, quand c'est bien écrasé, on mélange avec la semoule. Le céleri, justement, j'avais un goût. Regardez des choses. C'est le céleri. Ouais. Ouais. C'est pas le. والله ما زعما كيسقارني السيلغي الطويليت. كذا ازول فلاك دونك تاع سمعت نيتشي غا كنز قال لنا فات تمطوثيك تما قلتي كاين اللي يخدم فوالا اكزاكتومون انيت باسكو كوميم المكريس ديال عريف مليح مليح انيت كومون كتصفوا طوق ثضاره Si, بالك التريكويا كي كانوا يديسوا الجناره مي بون البلايا كي اون ترى دائما سي دون دي زوكازيون اما كاينين ديسكسيون نيا اللي ثاني خدمنا تاع الصباط هكا خدمت دي لي زوكازيون ني راه كيما ما يلي الغاشي ما يطوق الغاشي خدمت تاع الصباط هكا فوالا الوغ سينو لو كانت تصدى تو الطون الوغ استقطب تنيرتي كيفاش الزول في الاول من زمان ما تفكم لا روسات كوغرو ما يمكن تسواخدم الور ضيني سهل نو فايت غروم تحواش تارل انا بدي غلطه زيسي مثلا غاي دونك ابري كيلو ورن شي تحت تبارك كيلو ورن مي والعليم غمان لقديت ما باستخدامات كرا الملح الزيت لانه نخدم الزيت نزمر لانه نخدم الزيت 5 مي كاينه باغ اكزومبل خدم غسل ميلونج دونك دخلت كلشي الوحيد ولا تخمت سيمبول ديك عرفت فوالا سي تو اني دا شغل في اللون غروم ديال الماس ايوا واش قرات نقرا باش تحد في باش تحد يا اخي تما التحدي ديالي التحدي ديال خدمه مقوار يقراو يسعوا لا لو فيديو يسعوا لا الفيديو فوالا اكزاكتومون باش يخدم لا فابور التحدي لي لو فيد اونتر ان تون دو غرام فاي فوالا نو قطي يعني يعني دا سكت كوم دارهم لا تقوم انا j'ai pas eu le temps. Il devrait être j'ai pas eu le temps de معلش. Je vous remercie beaucoup. Donc c'est un peu compliqué l'organisation. Mohamed, ça fait plaisir. Merci pour cette organisation. On reviendra chaque fois que c'est organisé. Voilà, ça nous permet de nous retrouver, de s'accrocher à nos racines. J'ai l'impression que c'est la première année. C'est la première année qu'on vient. Je vous ai jamais vu. Ouais, c'est la première année, donc ça nous permet vraiment de se rapprocher de nos racines et tout, c'est important. Parce que le wahid al-khadma, l'école, RH et tout ça, c'est pas toujours évident de trouver le temps de souffler, de se retrouver comme ça, de manger en famille. Il y a des amis qu'on n'a pas vus depuis des mois et tout. Donc grâce à vous, ça nous permet de vous voir et tout, mais aussi de retrouver la famille, les proches et tout ça, qu'on n'a pas souvent l'occasion de les voir. القبيل فرنسا تسحليت غادي فهمنا شو نفهم تسحليت والله ما فهمناته اجي قراك تسمع هضر قبيلي نسي فرنسا تيدينك دابا انا تو قبيل هضر قبيلي والله يسعد قبيلي قرانت كاسقر يسحلي ماشي يسحلي même dans la France des régions c'est des Bonjour, je savais pas que tu avais la sirène. Bonjour toi, ça va, tu vas bien? Ok. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Ina, j'ai 18 ans, je suis à la fac. Quelle origine? Algérienne kabyle. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Concrètement, bon tu te veux dire je suis venue. Ça te fait plaisir de voir comme ça des robes berbères, de rencontrer des gens de ta culture? On va dire que tous les ans on va au bled, donc on a l'habitude. D'accord. Après ça fait toujours plaisir de se retrouver tous ensemble, on va dire en France, où on n'a pas forcément l'occasion de tous se connaître. Parfait. Et ça, tu reviendras prochainement? Inch'Allah. Tu peux nous dire un mot en kabyle? Vous voulez que je dise quoi? Ce que tu veux. Je sais pas, je suis première là. Jamais تهضر؟ Oui. تهضري تشطح. ايش تخدم الدقيقة؟ اسعى ودخل قبيلي.
Nanaïda, ça aussi. Merci beaucoup. De rien.
أزول فلام الزول اسكي تزمر ضغط دينيض امكي تخدم ام قفوله كينيا مقفولة ماشي لا مقفولة فيت على باز ذا سقيا صافي سقيا هادي بوحدس سكسو هادي بابا غادي فور فلاس صافي مي بول كل نكزما كويسو لاقر محمص سميتها كسوم زرود ديال بطاطا هاد نكزما كويس بسقي هادي فور سكسو 3 فوا مي فوكو فور ان سقي طرا سقي هاد نسميها سكسو ني براتنر هذه الوعده سي فري كاين طلع بو بعيد يمكن يغاسا هي ذا مقفول مي فينالمون ماشي ذا مقفول ماشي ذا مقفول امشي تسمى كولبيا نسميها الوعده وفات سقي وسقيطه سقيطه صافي ديروا السعاره تصل المرقه المرقه يسعى سنتكساو صافي المرقه يسنتك تزيد الزمور تنميرتي ما مدام يسلمك صحيح واجي هاتش زرت لك كباتنا سي لا بروميير فوا تروح بيكنيك هكا زربي ديجا سيكيت كذا mais c'est pas la première fois زكير نروح chaque année ما نخدم كي كذا ليفينمون هكا ضاعت سيكير بارمي وذاك لي زاسوسياسيون اللي تورغانيزين حوايج هكا اكيد نكوني نبويد حاجه هكا يدوي هذاك يعني نبغى يمكن يكون نبوي سكسو مي ويحدو ذاك هادي فيان صح alors نبويد كانيني وجدان عقيل هذاك Et quand même, c'est un partage. Ça veut dire que je dois douaguer, je me réveille de rohadik, je m'attends, je suis en train de dire. La preuve, il y a 14 سنة قلنا في فرنسا c'est la première fois يدلم للمرة la famille. Parce que لأن قياق ذا غينيا mais à chaque fois il y en a des روح à l'événement ou il y en a des روح à l'événement mais cette fois-ci comme par hasard on s'est regroupé à Lyon l'événement نملا لدوك ذا غينيا la disme d'ailleurs, la niamomio, la weidma, etc. Je voudrais poser une question à part. Agro, Zred, Mat Squayin, خدمنا زي كان يخرج فرشيط. إيه شو؟ باش هذه à l'intérieur. D'accord, merci beaucoup. صحيح. ما عاد نهضر يعني غاكو سكوي فريمون اكو الحوايج تيلمون دروس لو طون باش هادي بوغروم الوغ موش هادي يرقصوا لا الوغ راس نقارنا كاين صداخي باش داخي هادي صداخي باش هادي غادي يفوارني وماني لا صداخي باش هادي يسعوا يعني سوبلا عينات العايه وديال كيما راه تقلب غادي غتفيض الجهه نظن ماشي اللي غادي تسبقن وماني غادي داكور انيت كشي اللي تقردي كان غروم لا جامي قراتي سي بور سي تصنديها Non, mais je suis dans la restauration alors. D'accord, ok. تنمير ديك المستمر. صح. كيف مثلا بغاك تسقسى في هذه الحاجه اغروم يماريو شو غير خدمتي في وين تفرشات خدم ناس الدنيا الراي واه بيان سور ما عندنا بيان سور كنيا بليك ادفغ نوامان صافي دير غماني كلاس داخل بليك غادي يقارو شطح وغرومنيا بليك هادي بومياح دي غنيا باسكو يسعى شطح هناك سوريا اين نزور لكن ما فهمتش شطح ومان هادي بومياح اسكو تسكت ديك انا غروب كيا بيان سور حمي هاد سباغ ليش كي ساعه الوقت والله راه حمي هاد سباغ تنرتي صحيح الزول فلاكيك مثلا الزول وايف بغا يبوز ان كيسيون وفات شغل مارا سكوينا غروم في اللون تفرشيط نو زرا رامي بني مان تفلو ثيمان في الوقت الكيمي ما تنكس يبقى نتكساس شطوح نقرا دي سوف غنروح هذا شو فوالا داكور سكوي كان غروم بيان سور طري بيان تنديرتي كان يستوى صحيح الزول فلاكيك مثلا الزول الشغل مارا سكونا غروم في اللون تفرشيط فلوس فرشت باش هادي ريسبيري وغروم مني باش يتسرو غارة داكور تيكاردي كان غروم لا جامي مع الزرع يما كيتخدم يميك شينيا نكيا تاع ساغز داغروم يما زي سمنا هذا مزيان سكيف دير كرامر تخمد داغروم كرامر تاع عركه داغروم نو جي جامي فيه داكور ميرسي بوكو صحيح الزول فلاك يا مستمر الزول عم رايت بوزي اون كيسيون وي اشو تزور دي فوا مارد كارت نطو تاع غروم تخدم سكات فلوس تفرشيط اشو غار
نورمالمون تخبز فرشيت نورمالمون مشاكل اللي يفرغ الحمى مش كتفرغ لا فابور. D'accord. Est-ce que tu gardes quelque chose ou non jamais? C'est quoi? Une fois, يتحت 1000 وقت. شو نعطينا حتى. صافا. داك اسكو حاشاك شي ديال 6 ولا في من مره؟ 6 كويس مره. داكور داك عرفتي ما حاشا وحدك صافي دير شويه. خاطي صافا. تنميرتك يا بنت صحيح تحملتك. Ah bah oui, il y a ça aussi. Azul Blake. En fait, je parle pas très bien, je parle pas le kabyle. D'accord, mais vous êtes kabyle? Non, mon épouse est kabyle. Comment? Mon épouse est kabyle. Ah, Moi, je d'accord, suis pas kabyle. c'est pas grave. Vous avez déjà vu votre femme faire de la galette? Oui. Pourquoi, à chaque fois qu'elle fait cuire de la galette, comment ça s'appelle, elle fait des trous avec une fourchette? Peut-être pour que la galette, elle gonfle pas. Comment? Pour que la galette ne gonfle pas. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait de la galette? Préparé? Non, jamais. Jamais? Ok, merci beaucoup. Bonjour madame. Pourquoi quand on fait cuire de la galette, on fait des trous avec la fourchette? Vous ne savez pas? Ce qui veut dire, vous ne mangez pas de galette à la maison? Pas souvent. Ah, Pas souvent. Vous mangez de la galette à la maison? D'accord. Alors pourquoi on fait des trous Ça un petit peu. D'accord. Et que تخمم ديك انا غرمنا jamais. Jamais تخمم دارو. تنمير فينو. كيقولوا فلانة اشهر وقت في اللونارة؟ واقي غادي عليك السمير بالزيت السمير بالزيت الصعيبية داك عالجة أنا تشرب هادي فاضل. D'accord. أغرب من النظام أسخن غير ما نجي مليح واحد عشان ما نجي مليح وهنا الفلوت واش غادي يشوف. D'accord. أم كيس قارني واقية؟ واقي قانص أواش كان. واش كان؟ أواش كان. واش كان؟ أواش كان العالي غير العالي واقي. D'accord. قانص أواش كان. إيوا غرم لي نظام كيس قارن؟ أنا غرم كان من وايا وين غرم هادشي كانت وخر واقي ما صعيبين فيها صعيبة فيها حتى والنعام. D'accord. صعيب وين نتوخان. أم يعفر با مدام. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Vous parlez kabyle ou fait? Un petit peu. D'accord, ok. Arom, c'est quoi arom? Arom, c'est du pain. C'est de la galette dure. Oui. Pourquoi, quand on fait cuire la galette, on fait des trous avec des fourchettes? Ou avec un... Ah, c'est pour pour pas qu'il gonfle. Pour pas qu'il gonfle. Comme il y a des D'accord. Est-ce que tu connais qu'un arom? super عليك. داك تصدق نسيت كان داكور. ايوا اسكي هما داك لا تزوجوا داك نخدم لا بيبليسيتي باش يكنف. دونك ايوا اسكي ديري ما تزوجوا اسكي تعاون الطمطو ديك تخدم العروم ناس تخدم السكسونه. انت تسال. انا تخدم انت تسال. صافي تزري dans l'avance بديت تسال. اللي بان تسال. هادشي السيد. دونك هي صافي دير لا ريبونس وتعاون غيرها تعاون دير مكله. سعيونا الميز ديال الماكله ماشي نو عيني سنا غير خدمه سي سور. Et c'est la première fois de la technique hier? C'est la première fois. Vous allez revenir? Oui, bien sûr, c'est bien. Comment vous trouvez l'ambiance? Ça fait venir les cultures et tout ça. On vient en famille, les amis, c'est bien. C'est une bonne idée. Ah bah merci beaucoup. Ça fait. Bonjour madame. Bonjour. Vous parlez kabyle? Oui, c'est Ah très bien هي. إني ديما ثقرت من طوط غرام. شو غريت في اللون ستفرشات؟ كيوس فغار النفس نو كنوسي تفغار النفس؟ واش في اللون تكنوسي تفغار النفس. وزعرا يما تحلى يدخل مساكية كيسبق البغاسي كيجازي. D'accord. داك تقول ناضي ثمورت. داكي الاولى. Ah c'est pour ça. سي بور تقبليتي خاطر العريس سي تري تري بيان. إني دشيت تزمر دشيت تخدم الدغني قال ماكله القبايل. كلش ابار العصفان. Par l'Asven. Ben justement, où est la l'Asven de Gizgelin? J'arrête pas d'aller vers eux. Ah, c'était magnifique. Eh ben merci beaucoup madame, c'est très gentil à vous. أزول في اللاكاك مثلا. أزول رحمة عليك بحنا. إني دشور إما ريس تنطوط غروم خدمة ساكاس تفرشات خدمة سلي يخمجز تفرشات. ما في بشكل
يسال قول همك. هذه شعر الكو. ايه فوالا. داكور صافي دير مش تخدم على سفرشط اللي سعر الكو. صح. داكور إنيد. ايه. تخمط ديك أنا غرام نقرامة. لا جميع خمار. داكور داك مادام يك دخل مني. لا مرة واحد خمار. داكور تعاون نفسي كنا جامي تعرف كذا دكك رانا. لا جميع. جامي. حنا كل بد يقول اللي وجه. حنا كل ما يوجد راح تشيع لا. صح تنمرتي. صح. تنمرتي. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous êtes kabyle? Oui. Vous parlez kabyle? Non. Wallo. Wallo. D'accord. Vous avez déjà mangé de la galette? Oui. D'accord. Savez-vous comment on fait de la galette? Oui. Comment on la fait? On la fait cuire. Ouais, mais quelles sont les étapes? On appelle quelqu'un qui sait le faire et on a de la galette. Ouais, on appelle ma belle-mère ou ma mère. Vous l'avez déjà vu faire? Oui. D'accord. Dites-moi, des fois, ils font des trous avec une fourchette. Pourquoi? Pour laisser sortir la chaleur, je pense. C'est pour ça? Je pense. Non, mais il ne faut pas penser, il faut être sûr. Ah, je suis pas sûr. Donc vous n'êtes pas sûr? Je suis pas sûr. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes kabyle? Oui. Vous parlez kabyle? Un petit peu. Eh ben, نهضر قبيلتين كيرك. إنيد. إنيد. سقودي كان غرام نرجمي. كي خاطر. تشات. ouais, voilà. تاع حضر سيت مطوطيك تخدميتين؟ Oui. إنيد شو غرس تخدم اخو مجلس فرشات. Ah, fourchette. Ouais. Voilà, je sais pas. Hein? Je sais pas. Vous savez pas? Une idée. Ouais, pour la chaleur, comme il a dit lui. Comme il a dit lui. C'est rare. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Tania. Tania, dis-moi t'es kabyle, Tania? Oui. D'accord. Dis-moi, t'as déjà mangé de la galette? Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu sais comment on fait de la galette? Il faut de la semoule, je crois. Ouais. De l'huile. Ouais. Du beurre aussi. Du beurre? Ouais. Et après, je sais pas. C'est tout? Tu l'as déjà fait ou pas? Non. D'accord. Dis-moi, pourquoi on fait des trous dans la galette? Je crois que c'est pour laisser rentrer l'air dedans, non? Laisser rentrer l'air dedans. Pour que ça soit aéré. Ah bon? Oui. Très bien, qui te l'a dit? Personne, enfin, je Est-ce que tu aides ta maman? Tu aides ta maman dans la cuisine? Pour la cuisine kabyle, non, mais pour la cuisine normale, oui. D'accord. Tu connais un mot kabyle? Non. Enfin, non. Un mot, Azoul. Azoul, ça veut dire bonjour. Bah non, je connais pas de mot en kabyle. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, comment tu t'appelles? Mathilde, M-A-2-S-I-L. Parfait, tu connais même... Alors, dis-moi, tu as déjà mangé de la galette? Oui. D'accord. Tu as déjà vu ta maman faire de la galette? Non. Tu as déjà fait de la galette? Non. Dis-moi, pourquoi on met des trous dans la galette quand on la fait cuire? Je sais pas, peut-être, je sais pas, l'air, donc je sais pas, pour la manger, je sais pas. D'accord, tu parles pour kabyle? L'air, pour qu'il y a de l'air. Et de l'air, ouais. Tu parles kabyle? Je sais dire juste quelques mots. Vas-y. Bah, Ezoul Fellak, Sbahel, Sahet, Saha. Et puis, je sais plus, je sais pas. Très bien, très bien. 2-3 mots, c'est très bien. Merci beaucoup, Massine. Allez, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ah oui, parce que c'est la police. Ça, c'est pour éviter. Azul Flak. Azul. On va te poser une question. تقبيلك شنو؟ تقبيلي. Très bien. دواء قنون. دواء قنون. كامل. يا شحال يكون قدي سب دوال. إني جيت. أنا. السكوتية كان أغروب. أنا. أغروب. السندوتش هذا أغروب. أغروب قران. سنة. الشاطئ كان. شاف من ممكن السمنة قد شافه. داكور شتي سكونا. سبويرة. سبويرة. مش هذا قبيل مش سبويرة مش هذا قبيل. اتصل قبيل دقيق سبوي. غطاي. معليش. كل يوم قم كنيس صمت قم كنيس القز قم كنيس. داكور إني جيت. حضرت سيت مطاطي كيما تسكوي يا غروب. حضرها غا. داكور. إني دي مرت فلوس تفرشيط تشوغار. أكلت أنت تبوينار داخل نورمالمون. أكنا يجوكس داخل. لا.
اي سور نورمالمون كاين فهمانوني كابري انا كي تسفهمن لا وحدك هذه كاين هيد لا واقيلا السكوت ديالك انا غرق الزلفلك الزلفلاش تهضر تقبيليت هكا شويه طري بيان كلمورتي تورو ناضيكيا هذه تموت طري بيان نيها اني يد الصندوق باقي نغروم غروم لا غاليت ستروميت فوالا اكزاكتومون تحضر ضاسي كاين يماك تولت ماكنا كانت خدمتي ايوا كاين تقرا الطاس ديجا كي ثوكنيت سيجي خدمة غروم اللي فارت مالك يخدمني مالي كشيتي تخدمن اني د شغر اما راه تخدم غروم استخدمض اخم جنس تفرشيط ايوا كاين ديوك كنا ديوك ماشي لا فابور ديفرون فوالا فابور باش ديوك طري بيان طري بيان طري بيان تنمرتيك واش غادي Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes kabyle? Pas du tout. Vous êtes de quelle origine? C'est un peu vaste, mais on va dire que globalement je suis français. Ok, parfait, c'est ce que je voulais. Ah bon Comment vous connaissez la culture berbère? Eh bien, je suis allé au Maroc et j'ai beaucoup entendu parler des Berbères. C'est essentiellement là que j'en ai entendu parler. D'accord. Comment vous savez qu'il y avait un pique-nique aujourd'hui ici? Par l'association FAPO, en finir avec la polygamie, qui organise de temps en temps des choses, des événements avec l'association franco-berbère. Et la présidente des FAPO est à Maouche. Parfait. À Ouaba. Que connaissez-vous de notre culture? Là, finalement, pas grand-chose, je m'aperçois. J'ai cru comprendre aujourd'hui que les Kabyles et les Berbères, c'est quelque chose d'assez proche, mais je ne suis pas sûr de tout avoir compris. Donc, d'accord, c'est pour ça que vous êtes resté seul ici. Vous auriez pu vous mélanger et vous auriez pu poser la question à n'importe qui ici, il vous expliquera la culture berbère. Oui, il me l'a expliqué, mais j'ai vu qu'il y avait effectivement la petite, la grande Kabylie, ça je savais déjà. J'ai vu que c'était la langue kabyle, voilà. Donc, vous connaissez un mot kabyle? Non. Pas du tout? Je pense pas, non, je pense pas. Parfait, merci beaucoup. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. Que connaissez-vous de la culture kabyle? Alors, les Kabyles sont pratiquement ce sont des Berbères. Hein. Des habitants de C'est des Algériens, je pense. Et on les appelle des Kabyles plutôt. Ouais. Voilà, et voilà, donc c'est tout. Moi, je ne connais pas beaucoup. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis originaire, enfin, je suis du Sénégal. D'accord, ok, voilà. Parfait. Comment connaissez-vous les Berbères ou les Kabyles? Comment je les ai D'où vous les connaissez? Je connais l'association franco-berbère que Ferrouja dirige. Donc, je suis président de l'association FAPO, en finir avec la polygamie. Et donc, je m'appelle Awoba. Et avec Ferrouja, on fait pas mal d'actions ensemble à Chili-Mazarin. Donc, notamment ce pique-nique donc, où l'association FAPO est associée à ce pique-nique. Voilà. Parfait. Donc, vous connaissez quelques mots en kabyle? Ah non, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que, en tout cas, ce que j'ai constaté, que c'est une culture très ouverte. C'est une culture à grand cœur. C'est une culture qui aime la fête. C'est une culture qui prend tout le monde. Et c'est une culture qui ressemble. Voilà. Et ça, j'adore. Voilà. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On est pour tous les pays du monde. Ouais. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ségrégation ni quoi que ce soit. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez dire au Kabyle? Au Kabyle, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes, parce que franchement, je dis bravo, chapeau, parce que quand on va tous au monde, il n'y a que les Kabyles qui peuvent faire ça. Et je dis bravo. Et donc nous, à la prochaine, on sera là. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Azur, ça veut dire... Connaissez-vous quelques mots en kabyle? Oui, azur, ça veut dire bonjour. Et comment dire merci? Merci, Telmet. Excellent, merci beaucoup, madame. Merci à vous. Voilà. Je vais interpréter un chant Raqdim Sherifa qui a été repris par Hassan Ba'amr, Inch'Allah, repris magnifiquement et que j'adore.
الزول في لك الوهاب. الزول مرحبا يسك. وهاب زراك بارتو دون لي اسوسياسيون اي تو سا سورتو هكا غينيا دي لي بيكنيك يخدمت لي اسوسياسيون كابيل. Tu es beaucoup investi dans le monde associatif. Mkher Wahab. Mkher Wahab. Bon, parlons de mouvement associatif dans le pique-nique de Mouktoura. Je te présente depuis la première édition. Et chaque année, tu seras pour partager les moments si je peux porter un peu de joie. هكا ساعات داير تروحوا ماشي سيمانه تروحوا من مسلسل فاميليا دونك ديال التمليلات فاميليال ندي نتمليل نساعد في سواعني لهذا. داكور. زعما راه تفكر شويه مكيت تكون مثلا كتكذب ديالي مكيت تغني مكيت تروح ليدي. وهاب بون وهاب يسميو نصح الوهاب. الوهاب ميسن صدوق فالي لا صمام. مشي ضوض غير شنا سي كنت مزيان ما بروميير سان ساعه قبل عمري 11 سنه قصدوا على واش نلقى كور فيستيفال ناسيونال شونسون انجاجي عندي نوي لا تروب نغلا كور افيك محمد زوزور هذا السود يغفر الرحمه الله يرحمه بيع في بلاص سيتي مون مات سينا كاينه جو سوي ان بتي بو جو فودر شطح ايمانو في لا شونسون على التياتر et le mouvement associatif, parce que c'est associatif, l'église, après la maison de jeunes, le théâtre, j'avais 2 troupes théâtrales, une féminine et une masculine. Mais il m'a toujours attiré, comme c'était réservé aux femmes. كاين حد تحب ياك مزيق سواء مزيق تدوغ ديما ابري نقول لك سمح حسيس تصلغو من دار تحصو بارين جي ديكوفير لو موند الزاويات دونك جي فريكوتي بوكو الزاويات دينا مورت مورت سي لا و جي افيني كثره من داير مي با متشمثوره دينا جي افيني ما مانيير دو جوي اي مون فوكال لا بلوبار يسلقا تا اون فوا كي بورت دونك جي ترافاي الزاويات سي ان ترافاي باسكو الزاويه ماد منين 7 8 من دوير سون يفو بوسي لا فوا سي ا بارتير دو لا مي صافي 18 ans كميدو عرضه فرنسا كاين ناس ميد لحقوا قرغره غير الكونيس باسكو سي كابن ديالنا هو اللي تغلي نسوق داير نو ولاش دافي بيرسون دوري لي جو مي رابيل تري بيان يا ان امي كي سي ماريا روحوا جوست بور وي فير بليزير هناك خويا جي كومونسي ا شونتي سوندال لي شون تراديسيونيل المغربيين كومون كيف نتقابل كيسلي في مدار je voyais les gens pleurer, tseroun. Hommes et femmes. Je dis, tiens, pour moi c'était bizarre. Parce que c'est normal, mais vous regardez, c'était bizarre. L'association, c'est à partir de là, en 2002. Et comme j'ai été repéré par un producteur, la machine est lancée. Mais j'ai toujours gardé l'esprit associatif. Oui, toujours. Tant que les associations, quand elles font appel à Wahab, bien sûr. Surtout ce genre d'initiative, pour des trucs, pour des galas humanitaires, pour aider, si je peux apporter ma pierre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une façon de faire. Il a niqué, voyez, pour faire quelque chose. دونك اشاك فوا ولا اشاك فوا كاع خدمنا بيكنيك نخدمنا كاع كاين الدنيا كان تخدم مليح في الموند اسوسياتيف بينيفولمون كونتريرمون ا سارتان كيقارني راه غتسوا خلصها هكا اكسيتيرا خشيني نحسب يا ربي كوتي فينونسمون مثلا سي هومانيتير مثلا باغ اكزومبل بور لا كوز بربر ça te dérange pas maintenant je vais pas dire la cause berbère parce que je vais pas tenir des propos hypocrites. Je suis connu dans le milieu, que ce soit pas aux associations, aux organisateurs, je suis quelqu'un qui dit les choses direct. Quand il s'agit d'un truc humanitaire, par exemple pour aider un malade, pour aider un truc de... Ça y est, c'est exceptionnel, c'est un pique-nique. Ouais. Non, c'est pour passer un moment convivial avec tout le monde. Mais ما يدينك بور لاكوز بربر سمح لي يدينك الى حد يخدم في القبائلات حد تخدم في بلاصه القبائلات دونك كاينين لي اسوسياسيون باريزيان دو ليل دو فرانس اون فرانس جو با ماتر تو الموندو ميم ساك لوين دو لا كاين جو كوني دي اسوسياسيون خدمت دي كالا هيد لاعب نو خاطر غراتوس نو او تروحوا بينيفولمون داكور
وتخدم معاه اون تيلي بايونت. هذا المقصد فعلا هكا. كنت فات اون اسون كي في دي زونتري بايونت اذا من تروح قد خلصنا لي ميوزيسيان خويا اش كي انا ارتيست لا بوزوان دو فيفر داغني كسوا لي ميوزيسيان كسوا لي ارتيست يحواج وي كاين جو نيغوسي با مي تاريف جو ني با نيغوسي سي كاك شوز دومانيتار تروحوا بينيفولمون غراتويتمون رنوخ الجيبيو جو في با الدير اي كونت il s'agit d'un truc اخويا اورغانيزي 90 من بودجي خويا طلب الحقيقه ما ذنك نعم شو كاين خامي وترانكي كما غير ورابي واخا هكا ما ظلم استغفر الله ذيني قلان داش تزمر الدنيا ديال القبائل كاين اون جينيرال شك دينا هاك تسويعين دنا بانك دينا كيف نيت تمغرت موت سيافور بيا سيافور بيا السعديه سا رومونتا اون ديزان داني سقسقتني غاس انا سعديه داش ولد القبايل حنا كمي القبايل اني في لا تيركزولاش الا قلت عندك شي دير معناس الشيء اللي معنا سي فري فيزافي دي زوتر تبين دراريه تبين العاليه نسعني داكور نسعني في القبيله وني فيار مي كارانا نتميوات كارانا صافي ديك ماشي غير صافي سي با لو كا تو الموند سي اون جينيراليتي نعدد دوك فلاس الوهابي effectivement دو مانيير جينيرال moi je parle du côté parce que je suis dans le milieu artistique moi je parle juste de ce côté là parce que le milieu artistique kabyle il est pourri jusqu'à la moelle وكتجانا تعدي صوات كشمض القلب منين نزل صباح خاطر النار وسروت والساع يوليون واش الغلا ديالي وتمزين ودارنا والله حمص والله عطس نثني خاطيه الا قتل دوكم نثنينا مش تي باس انك خضير بون اولا مكارو سيني ختن ميرتا كل لي زورغانيزاتور يخدمنا نشتاقي باسكو سكوا اكسبسيونالمون لانت 14 اسوسياسيون يديروا حنا peu partout de l'île de France, de Paris, même même les Ardennes. Je remercie tout le monde, les participants, les associations, les organisateurs, Farouja, Samia, je connais que de vue, Sénégala. Exceptionnellement, je remercie la troupe de danse, Samia Samouche, parce que c'est un tournage de clip. Et elles ont participé, donc et merci tout le monde. ماذا قال بعضي باكي دي كونتاكت تغني المارياجين نا لاسوسياسيون يمكن زمر كي دفن سوا بار فيسبوك وهاب اغاوا WAHAB اغاوا سوا بار نيميرو تليفون 06 63 64 82 17 06 63 64 82 17 بارفي تنمرتك وهاب